Upaim kan science sim kahima bhowal mentakas nginang kong kasau tarik na opera arjara paulai ulap play pajba ekatisa juga music video naga film dhaka escape kabalajar kerteng Shillong Shadhaka ya kan ekatisa juga music video Shillong Shadhaka la play pajba haka jingalang hakasi National Darbar Hall Mokhar haka jingan lang uba section imli producer juga film dhaka escape kiteng show puron bakan tubu pirado todong Nadia imli kinong shna film kinong shar bat kiwe kibayan bantah ketiga film Upaim kan science ia mabakran kumu kongsan shua ban play pajba ekatisa ulang bagi film kasih mentah kilani kiu syaprang bat kilbo kiruyang baki nang kiu nakawi kapor cakawipan ulang bakalong kabade nak betajung ban play pajba ekatisa daka papan pau bom tau senam ulah poy hadu license syadaka naka mentah ka jinglai don kam naka mentah ki khun ki hajar jong kahima bawal haka bayade baka kahi pateng bat kari Bangladesh ya katisa music video Shillong Shadhaka naga film Dhaka escape on supply pajba mentaka South Tarik no para ajara polai haka YouTube channel juga Chuas Imli production kat baik ka full music video on supply pajba haka para Tarik no para ajara polai Udolok sibun mentah banyak idol mentah bati di national film di producer di director di mentah iba kila asyik jadi sejam ban kritiu di film kasih ban kritiu yang kejong kajat bendil lejong bahkan kritiu cedok bahkan kritiu cekmat om tangah haki yang kuliah putih ki binte haki bilang di film industry bat ngai publik kopi ngayo pengidon senta-menta ada juga dimpelaj kopi juga teaser juga tidak jiwa bat tengah ai kajing ai Malaysia jadi Indonesia pertama juga film cuma pun di ya ibu pun di ya lalu inong permi kamtam hak dengan bijing sedang berdemi bat ai publik bani bagi film kasih kilanang kiyo Kilakio kira desan bagi senama. Maknanya sekarang mana ni syakmat kilakio orang tengah ni aku jelagi ni tri sabar dengan dia jelagi ni ban kopi bat ni bat lagi nasional level. Bat habang ada nang ni ban release bat pelaj ya gani teaser juga dia jiruan juga dekat escape. Masuk mengadi right person bat pelaj ya gani. Balai. Kita tahu nusnya license ngali Dhaka. Hau nai ni ngali Dhaka sisian. Au September dan Oktober. Teman kita di kam di himam pendep kai penting dan petagi kun diajar. Pada bangun Dhaka. Akan mau ya jadi lebih balik serta mobil. Setauki serta mobil nak pergi syom dan kali seselat. Baik, milik nak selat dekat flight nak Asmani International Airport dekat selat. Sedu Dhaka juga Shah Jalan International Airport. But nak mau ya ketika film mentah tapi pilih shoot Dhaka mana kalau si lak pada orang lesing layak ya gitu film di ya gitu film di kita pi shoot ya gitu film Dhaka nasa utara buat apa guliset apa Dhaka ilong Dhaka kita itu nampak nomor baga Bangladesh buat ke India kedon ke jadi kebecan nggak mau ikut nanti apa ba kini kihima kasih jongi nadu penswa kahima bawal jongi ka kaya sedu sethi sepo senam gad kahima jantapur kaya sedu Bangladesh hakapor jong ti sensa jong si jantapur pat kiwi de kima riadin jong gawan kani ka partition mo ka divide no ya ke India pat ya ke Pakistan ke East Pakistan pat Pakistan ke Bangladesh ke bagi mentah pat kunta pun gicaka di belahap no sya Bangladesh ti akan digapur nga ai kajing kitbok kajing kitwang bat ketika mon ketika diangkat pala na kabenta jong pi baro kinong sina film ba pinang yai tristam bat kajing yai tristam kajong pi kam kendi ban kentiu tang ya pi ya kajat pendriu kajong isnu sarong bandon lagi jong film banyak kompet ko mga umene banyak kompet bat iwi pat ki film ibaron hakin ka thai notice jogi bat sedu sethi sebolwet ngala ano te kum ginong sna film bani kum ki aktor ki actress ini ban pensnu ya ke jingkran nang ni nang tai ini ban don be ya ka thong namar balai haka ji yang ti gumo subun ki jingklot subun ki duna
Ada POE gaji keluar kendaraan dia kemud filafir. Lopum kena sekolah ada fir. Dia bantu aku dah kecil fir. Dari undang deman. Ya cermat nang laban. Poi siapa Bat kunta hakun negopor nga sa sisin nga kermen ay kajing kibok yang ni dengan film Dhaka es mo pilaong ba firai lo sausnem pilaya nanti ada dengan jing tu jing kermen dari mentah ki wan rapat lese kajing kermen ki bubun ki pajba ki balak mi ilti ba insu ino jadi film hakiran san dan di sinema Alis Bangladesh, koi berkat bahwa mentah Islam Al-Hajar Al-Fulai Maun koi kadin saus senang gelap senang try ke film kalau tangi kenan ban gelap ni kani Islam di kenan merupakan long senang bersyukur kemudian mau katanya persan kani pas section gelap try stop ni Alis Bangladesh akan di jing yang kemen di susi di jing kreat ni nama kemen visual pas section film ni Bangladesh lah yang mana kita international mana kita cuba kali yang ke hadir par kami saka first July kami jungi bona kat July try lagi dan beri bombala dan ba kiu tuno na kiu na kuntet AK tamba kadi wini July ka ayat ni apa itu armilian dam ke July te ka sukshet han try bon pat ban he tadi kat July par jayu manas covid ke abawan covid na pinadi ang akan mau yang kira ni iba section ni 16 tu film mau try laklan ilakan ni tak bergadam baru tu pun alam lusuh mau kong dia ada koi ingat try yang di film te hakle no try la show ban koi ma koi show tama covid hadir par show kina show te tak tahi hadir par khado par iban sering getting shoot happening ada kan try lain mo ni maki ada jasan tak film ma asan ni ba ban lawan shiba kikiro khado ni ko shiba alves te ikirman ba hadir katapat ba mentakasni kadang ka fan kita shoot sorry poster ikirman ba ngin ya kadang film banyak ha bagi jirwan plus ngin release na di payam release ng jirwan mangikirman ba kalau tak jirwan Christmas bagi jirwan New Year workshop shit ba nila tristong mo nang kubish mo na perfect mo pigi dancers ba nang ni lumur perfect nala stong ina pa mi tu sile kadang samkhya kan mo iba asa ba amazing le ya bola asha ya samkhya ta kon asha di samkhya bola jingdom bon di jingdom ba sing kan fresh kan no mi kap chuo ada mo ye dom ada bakan aro to mangile amno ta ba pin sahi result ka bosni ta tarik kan ni no mangikirman ka tarik fresh tam chuni kan sei so shiba plan Nampak sebenarnya kalau dia nungguin beda dia dan apa dia kadang paham tentang kan banding bah tidak sure dia ngakit bom ya ketika sudah kaya skip batum jo ya ketika jeruai kebas sebelah skip di kacelan dia kembali lagi yang sudah melihat ini bah sisa nak kalian jom di produser bahkan nak kalian di kaum jom di sementara kayak sistem nak minta berpraktis yui bagi lain praktis sisa mangkasi nanti watak ski bagi shoot lain itu bah aduh step modulation di sisa itu sistem ini kerana part bah ketika musik video kamera part yang kecil mutoy buat kalau part pasti so nak minta kari kasih di sini kalau lagi bah ini apa di musik video mengikutkan bah kalau bah sebenarnya atas ngap bah kebaik nak terbaik Yeah.